Good evening, brothers and sisters in Christ. We will now have our devotional novena to Saint Padre Pio of Pietrelcina. Let us all stand. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Opening prayer. Loving Father, we pray for a boundless confidence and trust in your divine mercy, and the strength to accept the burdens and sufferings that bring immense goodness to our souls and that of your church. Lord, help us to love you with a pure and repentant heart, and to humble ourselves under your cross as we ascend the mountain of holiness, carrying our cross that leads to heavenly glory. Father, may we receive you with great faith and love in Holy Communion, and allow you to act in us as you wish for your greater glory. Lord Jesus, most adorable heart and eternal fountain of holy love, may our prayer find favor before the divine majesty of your heavenly Father. Amen. Act of entrustment to Saint Padre Pio. Padre Pio, with this prayer, we turn to you in trust.
we confide in you, knowing that you will intercede on our behalf for the grace which we need. O Padre Pio, pure in heart, who live fully in prayer and in love of God, teach us humility, obedience, and generosity. Help us give thanks to and praise the Lord, never failing in prayer, because His love is forever. Secure for us the help to be good Christians. Grant us a faith that is charitable and quiet. Teach us to recognize the face of Jesus in those who suffer and are in need. Padre Pio, I raise my prayer to you. Strengthen our hearts in times of trial. If we become unworthy and yield to temptation, secure for us healing for our sins. Help us seek the sacrament of forgiveness as the embrace of peace. Instill in us greater love and devotion for the Virgin Mary, Mother of Jesus and Mother of us all. You, the spiritual son of Saint Francis of Assisi and the father of many souls brought back to life, kindly see to our spiritual and material need. Padre Pio, you who live fully in divine grace, in the love of God, and with the power of the Holy Spirit, you work great miracles. We turn to you in trust. Support us in kindness. Padre Pio, we confide in you and are sure that you will intercede for us, obtaining the grace we are in need of. Padre Pio, stay by us through our earthly pilgrimage back to the Blessed Father, which we too hope to reach, where we can contemplate for eternity the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Padre Pio Healing Prayer. Please kneel. Saint Padre Pio, on this day, I come to add my prayer to the thousands of prayers presented to you every day by those who love and venerate you. They pray for cures and healings, earthly and spiritual blessings, and peace for body and mind. Because of your friendship with the Lord, He heals those you ask to be healed and forgives those you forgive. By your visible wounds of the cross, which you did carry for 50 years, you were selected in our time to glorify the crucified Jesus. Since the cross has been replaced by other symbols, please help us to bring it back in our lives, for we accept it as the only true sign of salvation. As we lovingly recall the wounds that pierced your hands, feet, and side, we not only remember the blood you did shed in pain, but your smile and the invisible halo of sweet-smelling flowers that surrounded you, the perfume of sanctity. In your kindness, please help me with my own special request. We silently mention our request. Bless me and my loved ones in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Litany of Padre Pio. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Virgin Immaculate, Pray for us. Saint Padre Pio of Pietrelcina, Pray for us. beloved of God, Pray for us. imitator of Jesus Christ, Pray for us. good shepherd of the people, Pray for us. model of priests, Pray for us. light of the church, Pray for us. adorer of the Blessed Sacrament, Pray for us. faithful son of Saint Francis, Pray for us. marked with the stigmata of Jesus, Pray for us. patient in suffering, Pray for us. helper of the dying, Pray for us. director of souls, Pray for us. heart of gold, Pray for us. apostle of mercy, Pray for us. worker of miracles, Pray for us. consoler of the afflicted,
Pray for us. Lover of the Most Holy Rosary, Pray for us. helper of souls in doubt and darkness, Pray for us. comforter of the sick, Pray for us. example of humility, Pray for us. source of wisdom, Pray for us. mirror of the divine life, Pray for us. lover of Jesus crucified, Pray for us. resigned to the will of God, Pray for us. doing good upon earth, Pray for us. filled with the spirit of self-sacrifice, Pray for us. our help and hope in all our needs, Pray for us. vessel of the Holy Spirit, Pray for us. leading us to Christ, Pray for us. our spiritual Father and Advocate, Pray for us. crowned with glory in heaven. Pray for us. Let us pray. God our Father, you help St. Pio of Pietrelcina to reflect the image of Christ through a life of charity and self-sacrifice. May we follow your Son by walking in the footsteps of St. Pio and by imitating his selfless love. Amen. Prayer of St. Pio. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without fervor. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you very much and always be in your company. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I want it to be a place of consolation for you, a nest of love. Stay with me, Jesus, for it is getting late and the day is coming to a close, and life passes. Death, judgment, eternity approaches. It is necessary to renew my strength so that I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me tonight, Jesus, in life with all its dangers. I need you. Let me recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the force which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to remain united to you, if not by communion, at least by grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolation, because I do not merit it, but the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for it is you alone I look for, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and ask no other reward but to love you more and more. With a firm love, I will love you with all my heart while on earth, and continue to love you perfectly during all eternity. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women,
and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Padre Pio, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Once again, good evening. Kaniting banala kapag masusyan, yabi at tala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan, dari si Sardos and Luz Medina and family, the Sumba Friends of St. Jude, Condrad, Joan, and Carmen Aloto, Jimmy and Senny Castro and family, and the Salalila family. Para king Aldo Ranquebaitan, Daryl Kiok, Romeo Dizon, Angela Malig. Para king ligtas ng pamaglakbebeng Kalilong and family. Para king anibersaryo ng kasal di Ramon and Beth Beltran. Para king special intenciones dari Julie Felt Villanueva, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Joselito Garcia, Dick Galang, Ella Gomez, Leticia Pineda, Eleanor Bautista, Agustin and Maria Faustina Zapanta and family, Jonel and Joshua Pamintuan, Michael and Nida Orquico, Micaela and Nicole Orquico, Teresa Tapia and Paulette Malang, Michael Angelo Mariano, Mary Ann. Para king malagwang kapitan at kaligtasan dari Father Raul de los Santos, Remio Pangan, Cynthia Layag, Carmelita Espinoza, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry David, Antoinette and Milgar Javier, Maria Faustina Zapanta, Nida Villanueva, Elena Gulapa, Dr. Rignet Bondok, Jude Ray Garcia, Rose Tiglao, Juliet Diaz, Josie Angeles, Hedeline Alfonso, Josie Palafox, Lynn and Takaw Inove, Hiroshi Shinohara, Cecilia Reynes, MJ Mercado, Luzco, Angelina Nicolas, Juanito and Lourdes Bolanadi, Lourdes Reyes, Ann Abeleda, at ding sablang kapatid ang masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at protection ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista. At para king alangangang kapainawan, daring kapatad tamong Mayango Nabie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto, Mark Romwald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Sian Kevin, Heriberto, Benedicta, Gonzalo, Flaviano, Roberto, Juliana, Lionel, Aida, Robert, Rodrigo, Julie and Federico, Rico and Remedios, Jomar, Oli and Martina, Edgardo, Rosario, Joel, Pablo and Rebecca, Teresita, Monet, Miguel, Juan, Bonifacia, at ding sablang kaladwak yung purgatorio at detang alang makaga nakakarela, at ding sablang mete, uli na ning pandemya. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong at king kaligtasan daring kaya katamong frontliners laban king COVID-19. Si Claude Tapo para king Horacio Imperata. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan mi, adwan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amig dalang dakal lakasakitan ke kami at may kakamate na karing dakal at tao. Adwan mingini keka imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me ke kami ing makaulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi,
at palusukan mo ing masabalmi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula, karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiklangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula pabren yayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangagang kapainawan, detang mayangon na biye. Pagkalaman mo kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming yabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pauling masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayriana kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka, king kaguluan mi, no nebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. King Lagyunigpat, ning anak at ning Banal Espiritu Santo. Amen.
Iba, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kang timorin, Pagmasusyan tayang ing 32 pangaparokya tamo. Si siyanta lang din kaya katamong kasalanan batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal a misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, amayo payang tuto, at kaya kayo kapatad, uling kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan, hulinita, panigapuko, kang Santa Maria, kapilang Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, king Diyos, aginutamo. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katam, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, dala nakatangan sa king biye alang angga. Amen.
tamo. O paming mayupaya, inawas me ing balayan mo, ban maging iglesia mo ketiking yato. Luguran da kasana ring sablang makatipon king lagyo mo. Parangalan at tukyan, painturo king biye alang anggang kayarian apengako mo. Itiyadwan mi kapamilat naning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, at ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Antikeni ing sasabyaning Ginoo. Tuntunan niyo ing katuliran, mirapat dapat kayo king matulid. Uling malapit ng datang ing pamagligtas ko, at malapit nang mipakilala ing katuliran ko. Ding sablang dayuan amaki pamalen king Ginoo. Bansamban ampon lugurande ing lagyuning Ginoo, at sumuyo la kaya. Ding sablang gumalang king Sabat, at ere labagan king makanano paman. At tupad mitmong katapatan king kakong kasunduan. Deti pawa ko lang idala king banal kong bundok. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, impong pakibat tamo, munta tamong mitmong tula, king bale ning Ginoo. Ulitan tayo po. Munta tamong mitmong tula, king bale ning Ginoo. Karagul ning tula ko, inyang ding kayabe ko, ngara kanako. Tara, munta tamo king bale ning Ginoo. At ngeni, makatuklo na la ring bitismi, kilubding pasbul mo, o Jerusalem. Munta tamong mitmong tula, king bale ning Ginoo. Jerusalem, amitalakad, antimong syudad na. Syudad, amebalangkas ng dili na. Karinla sa sakaring tribu, ding tribu na ning Ginoo. Munta tamong mitmong tula, king bale ning Ginoo. Alang-alang karing kapatad ko at kakaluguran, sabyan kong matimid, ing kapayapan manatili ke kayo. Alang-alang king balening Ginoo, a Diyos tamo, adwan ko ing ikasaplala mo. Munta tamong mitmong tula, king bale ning Ginoo. Parangalan tayo pungening mayag pabalita. Itangan po, ika ing Pedro, at baboning batong iti, karinke italakad ing kapulungan ko, ang giyang ding paspul ning Hades, elaman nyambut laban keyo.
kan temorin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keko o Ginoo. Inyang Jesus mira siya banda king Cesarea de Felipe. Kitang nakaring alagad na inganti kanini nino king palagya ring tao ing anak ning tao. May kibat la ding alagad at ngara ding aliwa sa sabyanda king Yaywan talapaminyag. Ding aliwa sa sabyanda king Yay Elias. At indamang sasabi king Yay propeta Jeremias. O metong karing propeta, oy kayo, nga nang kinutang karing alagad, king Palageyo, nino ako. May kibat ya Simon, nga na iking Kristo, wing anak ning Diyos, amabye. Nga nang Jesus kaya Simon ay anak ng Juan, Nuan kapin. Hulinging sinabi mong yan, menibatan king mistulang tao. Nune, ingig pa akong atsubanwa, yang milantad kaniti keka at iniing sasabyan ko keka ikaing Pedro at babo ning batong iti karin ke italakad ing iglesia ko agyang ding pasbul ning Ades elaman nyambut laban kaya ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan Kapurian keko o Kristo. Ikaing Pedro, ikaing batu nga nakang Simon, ning Ginong Jesus, babo niting batu italakad keing iglesia ko. Batuya kanu, Simon. Ing dapat kanu kang Simon, eman batu. O nano, ing dapat kanu kang Simon, balas. Peka batu-batu ne, balasya mo. Masyado neng in-overestimate ning Ginong Jesus Simon. Batuya kanu, dapat balasya mo. Uling, alaya kasing balls. Alayang iyag ba? Inyang migkusa yang lina kad king danum. Simon at lulbugya nga nang ginuli sa king Gino sagipan mo ko. Nga nang Jesus kaya, oh man of little faith, oh man of little faith, may nga takutan nakapen, uling lulbog ka king danum. Batuya kanyan yan. Kaya balas, at inyang balls, aliwa mo ining instance, ang mga takutan niya Simon, niyang magsalabla, king dapug, pengot na ning babae, at beses niya namang lingad, ing Ginong Jesus, sabyana, ene kakilala, at tinulaw king tacho. For the third time ning pamaglingad na may nga takutan nena naman. Uli naping dekap da ning Ginong Jesus, mamusaneng krus. Kaya mga takutan, batuya kanyan. Kaya balas. Tapos inyang meten ing Gino, king krus. Metong yakaring halagad may mulayi, ginulot, no karin laminta. Migkulong laking kwarto, ulining takot da karing Hudyo. At inyang balls kanya ni Simon. Batuya kanyan. Yan baging batu. Ing bagay na balas. O ba't inawas ng batu ning Ginong Jesus? O ba't inawas balas? Agpangkang San Pablo, king sulat na karing tao Roma, nga nang sasabi, ing king Diyos, menibatan, emuasokdan. Ing king apong Ginu, menibatan,
Muasok dan, ing belwa na ni nga pong Ginoo, muasa liksik. Ing pamamarala na ni nga pong Ginoo, muatalok yan. Ot inaus neng batu, o ba't inaus balas, nung isimon meni batan niya king Ginoo. Asok dan isimon, keng milabas namu. Ketang milabas may ngaynayang kayang kasalpantayanan, ketang milabas liningad ni inga kong Ginoo, ketang milabas sinalikot laking kwarto. Uli ka nung, may asukad ing metong nga tao, king pangatao na, king paing tungula na. 32 years ago, nga naning ginuke kayo kete king St. Jude, kayo ing batu. Uling, ko mga takutan. Kalupan ng Simon, mga takutan kayo naman. Ken mong paring bisang paletrato. Ken mong paring mga mwa kareng magletrato kayo. Pa man mira St. Jude, nano na nga ni nga babalitan ko. Kay ba't sabyan na ni nga pong Ginoo, kaya kayo, kaya tiking St. Jude, kayo ing bato. Pa man pa maglakad king danu mamakalumod. Pa man kareng mamaku king krus. Pa man karing udyong makamate. Pero, bakit? Pelakad ne ing iglesia na, kaya kayo ketiking St. Jude. Kalupan na ning pakibat ng San Pablo, nga na, ing Diyos, ing kingapong ginumenibatan, ing king Diyos, menibatan, muasokdan. Ing belwanan ning Diyos, muasaliksik, ing pamamaralana, muatalokyan. King belwana, king pamamaralana, king lawena, batu kayo. At o yan ing pagmasusyanta mo, ngeni, uling mga takutan kayo, at ing instance, mga takutan kayo nun mo ang gakarin, ing pangatao yu, anting metong iglesia, mo ang gakarin, ing paintungulan yu, anting metong parokya. At inyang akakit kaya kayo na makalto na awsa ng ening batu nung nuka rin kaya kayo na italakad ang iglesia ketiking St. Jude. Kanitingal dong iti pagmasosyan tayo in 32nd anniversary ning pangaparokya yu, ning pangabatuyo. Palakad tapo. Manalangin tamo king Diyos sa banding Kristiyanong komunidad, lalo rang akilala king ila balayan at templo na laning Diyos. Pakipanalangin tamo naman ing pamangailangan ding sablang tao at ning mabilo gayato. Karing balang panalangin, ngatang makibat, Ginoo, gawan mo kaming metong a komunidad. Ginoo, gawan mo kaming metong a komunidad. Banding Kristiyanong komunidad tamo, idakera ing panahon ampon kagiwanda, para king pamanaral ampon pamibyebye, agpang king mayap a balita, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming metong a komunidad. Para karing aguman tamong reliyoso, akilala rasanang lalo, kinging pamisan metong ampon pamisawsawpan, kailangan niya, ban maging tunay kapulungan na katamong Kristo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming metong a komunidad. Banding sablang Kristiyanong kapulungan, magobrala para king pamisan metong, anong lula awsan ning banala Espiritu, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming metong a komunidad.
Bandetang mabibye manawa, tanggapan dala ring daywan, ampon mitabi, ding tao nga lang pibale-bale, ampon bansa, at ipakit da karela ing pali ning pamananggap, antimong kapatad, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming metong a komunidad. Baniting komunidad, parati ng atalastas, king misasan metong iya, king kasalpantayanan ng pon lugod, king kapanayan ng pon kasuywan, kambening papa, amponing mabilog, abanal, akapulungan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming metong a komunidad. Tanggapan na sana ning Diyos ang kapasalamatan dari Sardas at Luz, Conrad, Joan at Carl, Jimmy at Seni, ing pamilyang Salalila at ding Sumba Friends of St. Jude, kambeda ding karelang ang pamilya. Tanggapan mo naman sana ning Diyos ing kapasalamatan dali Ramon at Beth ang mag-anibersaryo king karelang kasal. Ing kapasalamatan daring mag-birthday i Daryl, Romeo at i Angela. Ipagkalam na sana ning Diyos ing kapagnasan ng safe travel, di Beng and family. Ing special intention dari Julie Fel, Mary Manette, Paldeng family, Joselito, Dick, Ella, Leticia, Eleanor, Agustin at Maria Faustina and family, Jonel at Joshua, Michael at Nida, Micaela, Nicole, Teresa, Ann, Paulette, Michael Angelo, at Marian Soliman. Pagkalam na mo naman sana ng Diyos yung kapag nasandang speedy recovery, good health, at healing, Riamong Raul, Remigio, Cynthia, Carmelita, Sister Benita, Melissa, Perry, Antoinette at Milger, Maria Faustina, Nida, Elena, Rainet, Jude Ray, Rose, Juliet, Josie, Hedelin, Josie, Lynn at Takaw, Hiroshi, Cecilia, MJ, Luz, Angelina, Juanito at Lourdes, at Ian, at ding sablatang kapatid, sakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Pagkalam na naman sana ning Diyos, ing pamanantab at protection ning Banalay Espiritu, king pamilya ng Ani, king pamilya ng Antonio at Josepina, king pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia, at king pamilya ng Bert at Angie. Pagkalam na mo naman sana ning Diyos, ing kapag nasantang kaligtasan, king balang metong at karingkakatang frontliners laban king COVID. At Yuli no sana, king kayarian ng maligaya rin kapadatang Miangubye, Emmanuel, Teresita at Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto, Mark Romwald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Sean, Kevin, Heriberto, Benedicta, Gonzalo, Flaviano, Roberto, Juliana, Lionel, Aida, Robert, Rodrigo, Julie at Federico, Rico at Remedios, Jomar, Oli at Martina, Edgardo, Rosario, Joel, Pablo at Rebecca, Teresita, Monet, Miguel, Juan, Bonifacia, ding sa belang kaladwa king purgatorio, ding sa belang kaladwang alang makaga nakakarela, at ding sa belang kaladwa daring mete uli na ning pandemic, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming metong a komunidad. Nyaniyadwan tamo yung sarili tamong kayadwanan. O Ginong Diyos, biryan mong meksaot kaya kami, lalo mesa ng gawan, ing iglesia mo, lugar, nung nukarin ding tao mitatagpula at susulong la, ing lagyon ng anak mong Yesu Kristong Ginumi. Amen.
ban, ing kaya katamong daon, matanggap ya. Arapanan ning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning Ginoo iting daon karinggamat mo, hingi kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, hingi katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O igpaming miglalang, tanggapan mo rin ing ayin mi, ikesanang misulusulo kaniting sakramento, akamtan ning die at upayang pangako na, at tanggapan mi ing pakibat karing panalangin mi. Idiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at tiliya kaya kayo. At kekan timurin, Iyat nayo ring puso yu. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong ginu at Diyos namo. iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o igpa Diyos kingalananga at lubos mayupaya. Sukat ampong makakabos, ing purian ampong pasalamatan da kakapilan man at nukarin, o ginu banalay pa, Diyos ang malugod at maganaka. Ikang panibataning sablang kayapan, birian mong mekisaot, karing pisamban miban, king kapamilatan ning alangli katagrasya mo, ika mismo papalyarian mo kaming maging pakasautan ng mabiyaning banalay Espiritu, papanatilyang miyas lagan, king linang ning matangpang pamibiyebye. Antimurin alangtok ng ming pabanalan, ing banal akapulungan na esposa ng Kristo, alalarawan daring edipisyong tatangalan mi, banan timong indung mi pamatulan, karing mabilang-bilang ay anak na, ipok meking ligaya mo karing banwa. Kambering sa blangkoro ring angeles karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makiyabe kami nga langtok ng babiya kapurian kaya ka, at nga mingening kakanta. Pinbanal o igpa, iking panibataning sablang kabanalan. O linanita pagparalampumi, pabanalan mo sana, tening ayon king Espiritum. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Iyesu Kristo. Bayo yami daon kusang lug, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamat yakeka, piraso ne, binyane ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti, ikongan at kanan niya. Iting kanakang katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan. Kingwaning kalis, pasibagyang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga natanggapan niya iti, ikongan at minungko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, pan kaya mi patawaran la ring kasalanan.
Daptan yu iti bilang kapigaganakan ka na ko. Ipasyag tayong misteryo ning kasal pantayanan. Gaganakan miyoyig pa ing kamatayan at pamanyabli ng mebya ning anak mo. Darawon miyak kay ting tinapay na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ning pasalamatan ning pepalyarian mo kami matang pangtalakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami nga sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan may oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban biganap yaking lugod, kambening kaya kaming Papa i Francisco, ning kaya kaming Obispo i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawa na at manenayang pang subling niya at ding sablang mayangon na king diya tanggapan mo sa aking maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king diya alananga ban kayabe ng Mariang Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo at inupad king malmong kaburyan king kaya kabanan ng panahon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Panaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Amen.
ginuking sablam maro, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaw paning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kadigaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman kingalanganga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang iglesia. Pamayapan ng panbilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman, kingalananga. Amen. Ing kapayapanan ning ginuman at iliyas ha, kapilanman kaya kayo. At kaya kang timurin. Ipakita mo ing mikakametong taking kapayapan. Kordero na ning Diyos, yung milalako, king kasalanan ning yato, nuan na ring mayayawos, king apuna ning Kordero. Gino, kumatampang tanggap ke ka, dapat yagkas niya nga maano mo, at kumayap na ako. Para po ing communion, kempong libutad, middle aisle, aduang linya. Apo po, both side, tunggal linya.
Announcements. The Feast of the Preservation of the Lord, also known as the Feast of the Candelaria, will be on this coming Thursday, February 2. In this connection, we will be having the blessing of candles on our 6:30 evening Holy Mass on February 2. Please bring your candles for the blessing. Thank you. Please rise. Manalangin tamo. O paming malagud, gagawan meng metong atanda ning bayo at alang-anggang Jerusalem ing iglesia mo ketiking yato. Kapambila taning pamakira memi kaniting sakramento maging templo na kami sana ning pangayatsyo mo at tibale-bale ning ligaya mo. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatiliyak kaya kayo At kaya kanti mo at rin. bendisyonan na kayo ning Diyos amayupayang tutu. Ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa, ning kaya kayong pangabato, mayari ne, umena ko king kapayapaan ng Kristo. Salamat kin Diyos.